Oni koji poznaju istoriju svakako znaju da je Skenderbeg bio najveći albanski junak, a oni koji piju bez sumnje su čuli za čuveni konjak nazvan po ovom velikom junaku. Ali ko je zaista bio Skenderbeg? Verovali ili ne, najveći junak u istoriji Šiptara je bio Srbin. Rođen je 1404. godine na severu današnje Albanije kao Đurat Kastriotić. Prezime je nastalo od grčke reči Kastro, što znači dvorac, od oca Jovana i majke Vojislave. Imao je braću Stanišu, Repoša, Kostadina i sestre Maru, Jelenu, Angelinu i Vlajku. Jovan Kastriotić je sa sinovima često odlazio u Hilandar, a i novčano je pomagao srpski manastir na Svetoj gori. Đurađ je imao 18 godina kad je odveden u Janjičare. Turci su mu dali ime Iskenderbeg, a kasnije je to postalo Skenderbeg. Punih 20 godina je ratovao za Turke i izrastao u velikog vojskovođu, a onda je pobegao. Sa 300 najboljih ratnika je napustio tursku vojsku i vratio se u rodni kraj. Odrekao se islama i vratio na pravoslavlje. Sljedećih 20 godina se borio protiv Turaka i sve do njegove smrti oni nisu mogli da privire u te krajeve. Tek kad je umro, Turci su osvojili Albaniju. Kako se dogodilo da je veliki srpski vojskovođa postao najveći albanski junak? Svakako se sećate naše epske pesme Zidanje Skadra. Skadar je nekad bio srpski grad. Dok su Srbi podizali gradove, Šiptari su po brdima čuvali ovce. A za vreme cara Dušana srpska vlast se proširila na celu Albaniju, jer se srpska država prostirala do Peloponeza u Grčkoj. A onda, krajem 19. veka, dolazi do nacionalnog buđenja kod Albanaca. Da bi homogenizovali mnogobrojna albanska plemena, bio im je potreban veliki junak oko koga će se svi okupiti. Ali koga naći? Obrni, okreni, ali junaka među Šiptarima nema. A onda su se dosetili. Ako ga već nemamo, uzet ćemo tuđeg. Uostalom, on je živeo u Albaniji, dakle od njega ćemo napraviti Albanca. Umjesto srpskih imena i njemu i celoj porodici su dali albanska i tako je Đurađ Kastriotić postao Đerđ Kastrioti i njihov najveći junak. Đurađ je imao svoj srpski grb i zastavu sa dvoglavim orlom. Šiptari su čak i to kopirali i danas je to albanska zastava. Glavni trg u Tirani se zove trg Skenderbega i na njemu se nalazi njegov spomenik. Nedavno su spomenici podignuti i u Prištini, Skoplju i drugim gradovima. Doduše, danas i sami Albanci znaju istinu i zato su u velikoj dilemi. Da li da ih grade ili ruše? Zvuči neverovatno, ali je tako.